Ассалому алайкум бардоро. Хонаи навбатӣ 4 хонага 102 квадрат метр назди Садбарг пеши Мармариён. 7 мошина доми новостройка. Хона нав пачка ремонтош недавно буд шудагие. И ҳоҷатхона, тёпли пол дора, ҳоҷатхона, ванна ва кухниш. Дорожная хале. Да коридор ин хали ҷои либосо дорад. Хали ойна. Не яким зал, кондиционер, телевизор, ҳамаш хушай. Яъне ки мақсад кати ҳамаш зошо мефурӯшанд. Ин хали видай. Не потолокыш, не люстраш, хай-текай. И спальня. Диван, шкаф, кати ҳама чизи чораш. Ҳамаш навай бардора. Паркет. И дрим спальня. Меша гуфта детские. Кондиционер, шкаф, стол, диван раздвижной. Ҳама чизи чораш кати. Потолокыш натяжной. И шванай. Стиральная машина, машаса. И дым залай. И хали да видео мерцат кадеста, неки да зинда мерцат намекна. И видео дам хилай. Ё пока что нав кучидагия, хуна навай. Бемин чисо шумондагия. И кухня, ошхона, кухня гарнитура. Ҳама мебелош, ҳама техника, ҳамаш навай. Чордар хона, 7 мошина, новостройка, 102 квадратный метр, назди Садбарг, пеши Мармариён.
кати ҳама чизи чораш. Каседа махқул шуд дар номерои 919 98 8388 занг занед. нархи хона 900,000 сомон. бор дига мегум 919 98 8388 маҳаммад занг занед. ина бардоро дом айберин нав сохтагианша уна 7 метраш мактаб сади ҳузур ҳама чӣ ҳаст кайдан ҳасташ, ҳама шароитро дорад. дар назди 100 барг, не 100 барг. наша бардоро и детский площадкаша айдрани дом. касе хоҳиши хонаи хича фурӯхта надорад, ба корхонаи мо занг занам, муроҷиат кунам, ҳатман ёрдамаш медиҳам дар номерои 919 98 8388.